leydi ga koyo nelaaɗo on nulan o iwa makka o yaha baytul makadis iwa ɗon o ƴewa haaka dow kammuuli dow taa ko ɗon julde nden nde farlete o artide e mum. jooni noon ndeɗo julde e mari khasiyaaji wono nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam maakirani en noon qur'an yewti e goo on ñinne julde nden si wi'ama ñiiɓingol julde nden koyo taw sartiiji farillaaji sunnaaji yiɗaaɗi ɓure ko haani konka nder julde fuu hara en waɗay wonaa waɗugol nde wootere tun mais hara ko saa'i landaaɗo ɓe fana alansara futuro geeƴe e subaka waɗa ɗum ɗon e nder ngurdam mum ɗanɗam fof hay si nganto no woodi wi'eteeɗo enen ko nganto jaɓeteengo wota am a jaɓango hoore ma ronkere tampere yangi jahangal nawnaare ɗiɗo fof hay hunde ɗum ɗo fukkata julde nde mana hay si hiɗa nawni ɗum ɗon fukkata julde nde ko be juula ko woni si a wawata darade a jooɗoto si a wawata jooɗade waalota idan fanna man na hakkille ɗen no lutti haray ko ɓeende juuɗe joni noon ta a juuɗi julde nden no haaniri noon go'o taho nde wonante ballal nde wonante ballal sanga woni a maapike nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe janni sahabaɓe maɓɓe ɓen hari si ɓe heɓi maapa ma ɓe heɓi ande koye ɓe immo ɓe salligo ɓe juula darɗe ɗiɗi ɓe ɓanta juuɗe ɗen ɓe toro Allah woni noon ɓe heɓi hunde nde tawata ɓe andali sikoye ɓe waɗu kako ɓe accuɗon maapiiji ɗiɗi yani tawa ɓe andali ko honɗuɓe mum ɓuri ɓe moƴƴande nelaaɗo janni ɓe yo ɓe juulu ɓe suɓino Allah nana ɓe toroyo Allah suɓano ɓe nelaaɗo janni ɓe kadi ko wi'ete salatul haaja si ɓe heɓi ande ɓe heɓi maapa ɓe immo ɓe salligo ɓe juula darɗe ɗiɗi ɓe toro Allah subhanahu wa ta'ala on haaju maɓɓe ɗon ma ɗum ittana ɓe kon maapa ɗon idan en anndi toɓɓere aranere nden ko doole julɗo on ni mana ko ɗum ɗo woni wasita on ko wiyeten gon enen relation ka ngurdam meɗen ga relation julɗo on e kala ko o faala waɗude ma ko o huli ko darɗe ɗiɗi ɗe o laɓɓinta e muɗum annuye makko on o moƴƴina e muɗum salligi makko on o fewta Allah ɗe waɗa masala on mi annda ko honɗum waɗi ha jama on no welsidi e mum moƴƴa kono wallahi wonande jarribiɓe ɓen ɓe taway ko no woni miseɗen si en jonni on taway hay nokku arali ka julɗo o holoto Allah o laɓɓina salligi o timmina julde nden o waɗanande Allah si wona ko o tori kon Allah waɗanaymo miseɗen waɗi ka attinoɓe e sahabaɓe wonnoɓe wadde jihad ma taabi'iyankoɓe wonnoɓe wadde jihad ɓe yehi ha ndiyan lanniriɓe tawi ala nokku ka ndiyan heɓo koloyru ala ko e hoore waɗugol jihade ɓe woni ka hoore laawol wona ka ɓe taaki ɓay ɓe maapike qaid maɓɓe on hoorejo maɓɓe on saffini ɓe julni ɓe darɗe ɗiɗi ɓe wanti ɓe tori Allah subhanahu wa ta'ala ka ɓe gayni juulude ɗon ko ɗon kammu ngum mooɓidiri duule muɗum ɗen e yamirore Allah juuri e hoore maɓɓe ɓe looti ɓe yari ɓe tuɗi miranji maɓɓe ɗin ha heewi joni no miijete wona wonɗo e suudu saka wona sarumboru no woodi mo tuɗi e ndiyam wonɗan arde miranji ɗin heewi o anndi o naatomo seeɗa ka idan ka désert fewdo ka ndiyan ala
ɓe tori ɗon Allah duule ɗe moƴƴini ɗon ɗam ari ɗon ɗam helti ɗon ɓaawoɓe fof ɓe heɓude ndiyam ko ɓuri hawnade kon goɗɗe maɓɓe filli wonde maɓɓe ari e hoore caangol lumbetengol batoje ɗen heferɓe ɓen sunni batoje ɗen beruɗe ɓe wata naɓirde gaɗatoɗen fof beru ko maɓɓe kon ɓe jogitori toon tawi ala ko lumbire ɓay o ari o tawi on alhaali ko darɗe ɗiɗi o juuli o tori Allah o wi on fof jippe ka hoore geloɗi moɗo e ka hoore pucci mo ɓe jogiti ɓoggol ngol ɗowi o wi bisimillahi juusu e inde Allah lumben ɓe lumbi ka hoore ndiyan goɗɗum ngo ala filliɗo hadis on o wi mi wondiri Allah koyngal goɗɗo amen ɓuuɓali holsere puccu ma ngeloba ɓuuɓali mana ko kaawe e jaka mana saabi aduna on fof no e juuɗe ma kono kaka julde sanga woni a wawi moƴƴinde yankinare julde nde sanga annduɗa yimɓe nde ɗo julde e wawugol tottugol julde nden no haniri noon ko on tuma andata keye ko woni kon e mayre ko on tuma noon nde hewtinte ka darja mo qur'an wi'i inna salata tanha anil fahshai wal munkar mana si tawi woni a hewtidi relation ma on e Allah subhanahu wa taala hewti ka tawata so a maapi ka juula tun darɗe ɗiɗi wiya Allah ko hunde kaari o itta so a huli a juula tun darɗe ɗiɗi inna Allah ko hunde kaari o itta a yeddaymo a waɗay ko mettatamo la ko fi an a yii haqiqa mo luttuɓe yiyaalu idan en nani qissa yanoɓe safari arta ha kala wol hawrodira e bandi inna warayɓe ɓe inna waccu men juula darɗe ɗiɗi ka o juula darɗe ɗiɗi hakke ko o huli hara hay o andidata hay fatiha o yejjita fi hon ɗum kulol ko heɓimo kon ta ko aya ko Allah wi ɗon ko hombo nototo lorriɗo si noddimo harana Allah mana ala he goto nototoɗo si lorriɗo noddi sina Allah kon aya ɗon tun additi amma yujibul mutarra ida da'ahu wa yakshifu su ko ɗum ɗo o jangi ka darde aranere ko ɗum o jangi ka darde ɗimmere idan o jangi ha ka tawi ɗo walanike mo waɗa ruku o waɗi sujud mais ka o salminta ɗon salmingol makko o yi hoore no tallo hakki ko huli o sikki bandijo on ko goɗɗo goo ari o taƴi hoore on ɗon kankadi koye o salmin hoore makko nden taƴe o hawti o dari o tawi na o wonno tarbondirde e mum wi'i waraymo ha o wi'i yo on accu o juula darɗe ɗiɗi o tawi oɗo ko hoore puccu woni no waɗi daneji pen no rawni peng o wi ko an hombo o wi ko min woni nelaɗo nototoɗo lorriɗo si noddimo on mana ko ɗon e ɗon Allah jaabini idan masala o ɗo no hani ka o wona haqiqa e meɗen idan nde ɗo julde hinde mawni hara wona ka farilla ɗum ɗo ko sunnaji ɗin si waɗanima ni ɗi o nafa ɗo kon ɗum wiɗa farillaji eni min mbabi awla kono haray no hatojini yo neɗɗo on so'u nde mo juula wondema ko yeeso Allah woni e mi yi qissa battini am moƴƴa nene bobo no juula ɓiɗɗo makko on enta kunkun ari noddimo noddi sukkini andi bobo anda wiigol habbo mo haɓɓiti biro makko nototo ɓay woowi ɓe nototo koto makko ari inni hey ka an habbota ho nene no yewtidude e Allah ngol konngol ɗo wi'i curkanowru nene bobo on gonɗi ɗi fotti ka wokkude ko fi hon ɗum ibi o fuɗɗi juulude kanko o anda ko kanko e Allah woni yewtudude ko payi konko yeetimo ko kanko e Allah woni yewtudude mana o so'i julde nde o woni juulude nden so ande go o harana ko o wowno so'ude ko sanga kala fewtuɗa ka qibla hiɗa faala juulude anditu ko an e Allah woni e yewtude miijiti si goɗɗo addi téléphone jonnima wi'ima wondema ko chef de quartier on nodduma a himmay andugol ara ko honɗum waɗi chef de quartier min ko mi woyi heɓude haajo makko noddamo kanko noddilan o koye men yewtu kono ɗum wiɗon si ko maire ko min o wi'a ko kañum nodduma ma si wiyama ko préfet nodduma kanko faala yo yiidu ma ko ministre wi'i no faala yo yiidu ma ko premier ministre ma si ko président mana wonante teddungal ka sa fof haajuma hari téléphone mana hay si ko yumba ma a liɓa e botte maɓɓe fen ɗon a faalaka nande haala maɓɓe ko fi on ɗum habbe ko min e ministre on yewtude habbe nene habbe taw mana a kontay ɗum ɗon ko valeur jano ko teddungal janal heɓuɗa ɗon ka
luttuɓe fof mantoray ngal yiyetela taguɗo leydi e kammu tagi aduna e laaha waɗɗo ko wooda ɗo fof si tawi ko am e oɗo woni yewtidude ko ha honto ɗum ɗon hano himmude ka ɓernde ma si tawi hiɗa haqiqini ɗum ka ɓernde ma hiɗa anditi ko ɗum woni hakkude ma e Allah ko an e Allah woni yewtude mana ko firi wondema siɗa wowlude hay si an a anda ko firi kon kanko himo jabade ma siɗa wowlude kanko hara himo jabade idan si tawi ko wonɗa wolde kon Allah no jabade hara hiɗa so'i ɗum ka nder julde ma kono julde ma nde wata ko ɗum waɗi ko ɓuri himmude kon ka nder julde ɗo koko wiyete kon yankinare ko ɗum ɗo ɓuri himmude hara en heeɓi ɗum ɗo o darsu men ɗo fof hara ko ɗum ɗo tun heɓuɗen ka nder julde men hara yoni al imamu Shafi'i janngana kuujo makko ñande goo tawi naafay suumaye hewti tawi o naafiray qur'anu on fof jemma gooto ɓe ari ɓe sifani ɗum imam Shafi'i o noddi o janngana kuujo makko o ari womi nani a naafiray qur'anu on fof e jemma gooto o wi manay mo hunji moƴƴa no yaawi ka o wi awa o wi hannde si a yahi naafugol janngir ka julde ma wasi ko min wonma dartinde miɗo heɗanadema nde min karama ko ma wonma heɗanade qur'an on hiɗa janngude yeeso an janngir noon ɓay o yahi ko o wowno naafirde qur'an on kon fof o heɓali tataɓal o heɓali juzu 10 ɗi o naafinde e nder jemma o wari o inni ko honno ko ɓeru honto heɓuɗa o wi e imam mi heɓali tataɓal ngal o wi awa hannde si a yahi janngirde wasi ko nelaɗo wonma heɗanade jande maɗa nden o yahi nde ñande o heɓali nisfu gooto janngaɗo mana o waɗu ko hakkille makko himo janngude ko nelaɗo woni mo heɗanade ko honno o janngirta idan yankinare nde idan suugol makko wasi nelaɗo no heɗanade mo o wawali heɓude nisfu gooto o ari himo fesa o wi imam mi wawali heɓude nisfu gooto wo awa hannde si a yahi yahu jannga qur'an on waɗa ka hakkille ma ko Allah wonma heɗanade ɓay o yahi jemma o fof ko jemma gooto o juulimo o gaynali fatiha manan ka o wino alhamdulillahi rabbil alamin o andite Allah no heɗade kanko Allah woni yewtude o fillinni alhamdulillahi rabbil alamin ha weeti ha o nani sallino noddina o andali tawi ko darde wotere wonde idan masala on ko su'ugol meɗen ngol wondema ko yeeso Allah dari ɗen ko enen e Allah woni yewtude ko ɗum ɗo ŋakki si ɗum ɗo ŋakki wonay ñaaka ko a laada kammi julde nde wontay ñaaka mo mara nafa fus andi si wiyama ñaaka ko firi koko ɓira ha lanni ko ñaaka ka lutti idan si wiyama ñaaka ka lemune ko goppo si wiyama ñaaka ka tiga ko wondema nebbanɗa fof suppitama lutti ñaaka ka mi anda son feeri ko wiyete ñaaka idan enen yo Allah heɓɓitano en kono enen julde meɗen nden ko ñaaka ko ɗaɓɓete kon tiginde ala nder ton mana ko kosanɗan ala kettugol ko golle ɗen himmirɗen idan siɗa yewtude fi nde ɗo julde faale an on ko en artiri ɗi sifaji ko wona sifede ga ko wiyete farillaji e sunnaji eto ɗen kala kun jannguɗen ɗo heɓɓito ɗen kun ka nder julde men haray noon ko adorten kon ko nde yankinare ɗo sanga dariɗa o su'u ko yeeso Allah dariɗa fanna man na wonkimakin hewtali ɗo tadar haray naafu taw tadara no farilla mo Allah farli on e ma ko ɗum ɗo woni nafa arugol ngol ka juulirde law o andi neɗɗo bi tabi'atil hal
ko o waɗay ko wiyete kon honno wiyete tajanus ma al ashya ɓeyne kathratul misas yusilu l ihsas mana ko hunde nde o woggodiri e mum seeɗa o nde o wowtayde o wowtay idan si tawi hiɗa yewtude ka yaasi ko fi ballon ko fi laamu ko fi kala ko wonɗa yewtude e mum sa ari a naati ka juulirde comme ko wonnoɗa wolde fi mum haray ha joni no jogodiri e hakkille ɗe sa a habbiri darde ma aranere nden a taway an e wonki kin an e haqqille ɗen ko e piirugol wonɗa so wo andita nani ko kaari wi'inani wiya hey kaka juldego e wonɗa artira inna iɗa andi naaru da ko jaabiɗama ɗo duwanoɗa jabade a jaboto no hunde kaari wiya wippita hakkille ɗe kaka juldego e wonɗen o andi darde aranere nde fayida kara han yankinare wonirta e mayre watta ɗimmere salmina o andi hakkille ɗen no artude tun ka nder juulirde sa immi ka a watti kadi darɗe ɗiɗi ma a ƴetti boowal ka qur'an a jangi wondude e taskagol ayeje ɗen e ma'ana majje nde hiɗa woɗɗina no wonɗa jangirde noon hakkille ɗen artiray noon ka nder juulirde hataɗe woni ka nder juulirde sa darike fewɗo ɗo juulugol farilla a waway heɓude yankinare kono misal andite goɗɗo no yeyde ka bitik makko o habela mi juula ɗo heña mi ara o acci woɓɓe no habbi ko artoto arde ka hakkille makko hara o ko jelu faala hara ko honɗum honɗum o faala mana ha taw ko toon no jelu mi heɓata ɗon hakkille ɗen no humodiri e bitiki on so ari o tawi no juulede farilla on salminte hara hunde o heɓali e nder julde makko nde idan ɗo go'o siɗen faala heɓɓitade ka yankinare wowtinen hoore men arugol law ka juulirde ma adi arde ka juulirde hara e jantoto inde Allah ka jooɗiɗa ɗon taƴu yewtere maɗa nde wondude eɓe wonduɗa ɓe e mum ƴetta dicre astahfirullah subhanallahi wa bihamdih subhanallahi alazim la ilaha illa llah mana ɗiɗo konnguɗi ɗi arta ha hakkille maɗen humo e Allah ɗo sa naati ka julde haray hakkille ɗen ɗe iwata e Allah subhanahu wa taala idan haray on yafoto mi juutini seeɗa kono fandunde anden ko en heɓɓito ko tawata ɗo si yeebike goɗɗum ngo daratake ɓay tun si ɗum ɗo moƴƴi ko lutti ko moƴƴi etoɗen ha nde ɗo julde nde moƴƴa etoɗen ha nde moƴƴa toroɗen Allah o wallito en joni noon toragol ngol Allah si hiɗa faala yo tornde nde yeɗɗu ko juulugol kadi waɗata ko ya juulu toroɗamo sa a tuubay a juulay toroɗamo sa a suɓinoto ko ɓiyete kon sa waɗa istihara a juulay woni landoɗa toroɗamo ka siko haaju marɗa a juulay woni toroɗamo siko ande marɗa a juulay woni toroɗamo kono ko honto probléme men o woni ko fanɗugol anditugol ngol Allah honto probléme men o woni en fof si en landama hande kon mbo arsikata na ko Allah yetelan si a maporiɗo 1000 francs ma 50 000 ma 100 000 ma 1 million konto hakkille maɗa yaata na koye marɓe mbuuɗi ɓe min de son fami yewtere nde joni noon sa anditiɓen ɗon a yeehi ka oɗa mo tijjiɗa no mari mananku 100 million o calculane mo mari conteneur arɗo on no hato jini tel million mo mari ɗumaɗa tel million o calculante ɗon million ha hakkille maɗen e paturnude ha faaleɗa an siɗa marno a ƴettay no jonnama kon ɗo yanoɗa ɗaɓɓere ballal mo ngal marsi marsaji ɓe marɓe ɗo mi yew ko oustage en ɗa hewta oustage wallahi akhi hande hay dépense ɗin ko ɓeygu alliɓe o andi ɗo probléme on ha joni marsali yaha ha taw fof nokku marsali Allah ha joni do Allah ko an tummi mari an a daari ɓe annduɗa ɓen huntay haaju fof a tawali inde Allah nder ton mana ka attiɗa heɓude ɗon mapa ɓe attiɗa limude ka hakkille ma fof Allah ɗo tawa ton o tawako ko ɓay ɓen ɗon fof marsali adduɗa noon Allah ka 10e étape miijite est ce que needi ndi moƴƴi hakkude ma e Allah hara joni ko ɓiɗɗo ma ko ɓeygu ma
o heɓa mapa ma ande o yaha o holla quartier on fof ɓay to marsal o reyna baba mi heɓuno ɗo mapa hunde kaari mi bonnuno moto kaari o mi yehi ɓeeɗa min ɓeno mi heɓali mi yeyɗa min joni ɓay mi heɓali toon fof joni mi armi holla na ari hiɗa gayna ko ɗum haɗi hollala ka a yimmoto jokkamo hay sa yimmoto jokkamo ko sa tawi o yolo yette woni ka a seytine ka a seytinta on ɗolle ko luɓal wiɗen na an jeyi na an taki a luɓa joni noon an ko goɗɗo luɓuma Allah ka ko kanko jeyma joni miijiti sanga heɓuɗa mapa ma heɓuɗa ande holluɗa fof tawi ko si toon marsali si yaha si toon marsi ko ɓen jarnata weltanoɗa ka alaji en no wallila ta nene goto alaji en no ɗon o wallaka donc andi an na alaji en walluma ko Allah yiiɗi ɓernde nde fewtinema ka sinan ɗum ko nene goto makko omo fuɗɗorayno sinan ɗum ko bureau makko ma kawu makko ma bappa makko o fuɗɗorayno kono ɓenɗo fof no maapi o waɗanali an ko waɗi o waɗanma ko ɓay Allah yiiɗi ɓernde makko nden e ma kono est ce que a jarnayi Allah ko ɓay fewdo maapiɗa na Allah anditunoɗa ko ɗum hatta jarna Allah donc probléme men on ko ɗum ɗo woni ko hulɓini ko kadi ko ɗum ɗo waɗi no fanɗi ko gollitirten wasta'inu bisabri wassala no fanɗi ko juuleten toroɗen Allah ko fi hiɗen jaɓigoy kanko arsikata kono se mapori arsike en fewtatano hiɗen jaɓi ko kanko dandata kono se en hulina kanko si goɗɗo joni bandi attaquimo kono wattoto wadde ko colonel jo hombo andidiri e mum ko capitaine jo hombo andidiri e mum ka ko toon taho o noddata est ce que ha hande bandi attaque goɗɗo o immo o inna ɓeygore makko nden salligoɗen toroɗen Allah no fanɗi ka onodi on kawtan no faaɓe men bandi wari men bandi attaque men waɗini wadditirini ko ɗum attoto arde ka hakkille makko yiyetelan ko mbo marɗa faabo ɓuuri Allah subhanahu wa taala anditi natunoɓe ka fammere nden fermi tawi ala goto moɓe nodda goto anda hiɓe toon asla kono ɓe wanɗo ɓe torori Allah golle maɓɓe ɗen fetere nden iwi nde tawata si jama on arno ittugol nde ɓe wawatano Allah itti andite Yunus alayhi salam probléme mo o heeɓi on goto heɓali sifa makko o ƴawi e bato o bugaka ndiyam ka baharu bato on hucciti yeeya ka tumbo ɓe ƴettimo ɓe bugi ka ndiyam probléme ko ɗon hatti ka si hattuno ɗon sinda wiyeno o fubboto hawre e leggal e ɗum ɗo kono o buga ka ndiyam tullingui kadi moɗi est ce que solution an siko an hewtiɗo a ɗaɓɓay solution na mais kanko o taƴino kon ɗum fanada fi zulumat kon ɗum waɗi Allah wiyali fi zulmi o wi zulumat nder reedu ndun ko niwre feere nder ndiyan ɗam ko niwre feere fanada fi zulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin daare hakkunde ko wiyete kon hoolagol Allah e angal hoolagol Allah enen si probléme men hewti ɗo e wiya ɗum ɗo hata jina hollugol Allah hande kadi e ɗo laawiki ka yeey ha hewti ka kaso ala hande kadi ɗo joni kono kanko o taƴaaki yurmede Allah nden ɓay o noddi fii kala hari solution ji ɗin fof enen siko enen taƴama Allah yamirno lingi ngi tuttima yiite huɓɓama lampurawol waɗama ma ko bugete waɗama o yowama ɗon o bugama ɗon e ka yiite o taƴaki Allah wi yiite nge yo wonu ɓuuɓe ngol e kisal wonandemo Musa alayhi salam konu ngun Firawna ari baharu no yeeso ala ka yahe ɓe wi inna la mudrakuna o wi kalla en nangama o wi o Musa ena Firawna e konu mum ngun eyno baharu ala ka yahe en nangama o hoolagol Allah min ko ɗum ɗo woni ko maapini mikon e sengo men en hoolaki Allah si hewti ɗo en ƴette ñawoore men nde waɗanen Allah wi he ɗo hay Allah wawananan ɗo goɗɗum kono woɓɓe wowlirta wasere needi hattude
heɗo ay ko toro Allah ɗo mi toro Allah on ɗum on ɗo boni kana ɗum wiyeten idan accen hooloɗen Allah ko wiidemo ɗon ko arsi ko wallahi o arsi ko mi qissa sonnajo ne'uɗo ɓiɗɗo mum e hoore hoolagol Allah o fuɗɗori ko payi kum toroto kum mawɗo mum leemunere ma putere ma banana imo andi konno ɓiɗɗo makko o yiiɗi o yahi o soodi bus o adde o mari ka suudu payi kum kum sayi o ara nene o ko rela leemune ko misal mi jonni nde ñande o wi boba mi mara leemune ɗandi kombo mari o wi o wi ko Allah toro Allah o wi nene konno mi torota Allah o wi o salligoɗa juula darɗe ɗiɗi ɓanta juuɗe ma ɗen toroɗamo o korte ɓay kum ko yehi salligi o andi o yi ko falamo newde kon e hoore mum ka o yahi o salligi o juuli darɗe ɗiɗi o ɓanti juuɗe o wi Allah o koral leemune wari wanni biro makko nene mi torike o wi a wayi ɗo ni a tawi Allah maranima ko suudu toon torotomo tun o kore yehi ɗaɓɓita o yahi o jindi toon ari nene mi yaal daroyi kale tabal o yahi o sori toon o arti nene mi yaal daroyi kale danki o yahi o sori o yi'al nene mi yi'aali o wi daroyi kale pilo townugol pilo on o tawi biro makko waɗino ɗon ɗen lemuneje o ƴetti o yari bimbi nde ñande o ari tum nene iwtugol makko ka duɗal nene o ko relal lemune o wi boba an konno mi yetima o wino ko Allah mari o wi awa toro Allah andi joni mo andi ko honno Allah tororte ka o wallini deftere makko ne o yehi o salligi o juuli darɗe o ɓanti juɗɗen o tori o fewni kappilo ko fi ko ɗon o tawno hanki o towni o tawi o ya waɗi to lemneje ɗe nene bobo o finay tum ƴetta lemneje ɗe waɗa ka ley kunsas jokkita golle mum woniri noon dumunde haaju waɗi o yahi ka haaju o dawi yaade o yejjiti wadde lemneje ɗe bobo o yahi ka duɗal fiinoyi arti hewti tawal ɗon biro mum wallini deftere nden tun salligi juuɗi darɗe ɗiɗi no wowiri noon tori lemune a wi e goɗɗo wi nene bobo on ko joni o yaha hewti gundu woyo o hittin o ara hande bobo on aditotomo o waɗali lemuneje ɗen kono tawi patron on muuyi ko bobo on attoto hewtude kono tijji ɗen o wiyay ko okkoraka ka ɓaynede makko hewti o wi nene yo hande noon ɗe lemneje ɗo no ɓuuri ɗe yawelde nene bobo gonɗi ɗin fotti ka wokkude o fesi kon ɗum fesinimo kanko fewndo o waɗayno ɗum o miijanooki wondema ñande o yejjiti Allah kanko o yejjitata o miijanooki si bobo on salligike juuli darɗe ɗiɗi wi Allah okkoral lemune Allah adda e lemune kaari mo hooli ɗum ko gonga hari mo jaɓi Allah ko faala o waɗay mo jaɓi Allah ko kanko woni arsi ko kanko woni okkowo kono o miijanooki o bobo makko ɗo mo o jibini kanko toroto Allah lemune Allah ƴitta ɗe ka aljanna addanamo ka aduna ɗo o yara kaari mo miiji ɗum waɗa hari o miijaka mais Allah waɗanimo ɗum ko ɗum waɗi ɗen ɗon bobo on tigi qirriti ɗe ɗo no ɓuri ɗe yawelde konto ɗen ewi ka aljanna kono ɗum ñammini bobo on ñamete aljanna himo wuuri ko hoolare nde nene bobo on hooli Allah nden ha ne'i bobo on e hoore mum Allah okkorimo lemuneje ɗen ka aljanna ɗo o yari ɗe ɗo mi sikki no tijja ka o heɓoyi ɗe ka aljanna ka o naatoyi na idan kon ɗum mi faala wiide wota yawi to hay hunde hay si ko meselal faalaɗa salligo do juula darɗe ɗi wiya Allah ko ram meselal kala ko hato jinɗa hollu Allah ta hollu goto si a hoolori ni Allah a rewiri ni Allah o wurtay aduna kurko doga addane ko faalaɗa kon ka wonɗano iyaka mi rentinima noon a wonde jon tama u aduna ɓaawo Allah udditantema dambugal alahara kono heɓoto aduna si yehi ha a hewti oɗo darja tawi ko wiiɗa Allah okkora wo o okkorte wota toro aduna de iyaka ko fi ɗum ɗo koko bonata koko lannata ni siko ɓanndu ne uɗa koko gilɗi ñaama coñci ko ɓornotoɗa kon koko hebbina ñoogi ka
idan mana si a Allah okkima o darja ɗo ane i wonkimakin haki hewtiɗo a wawi ɓernde maɗa nden ha nde laɓɓinira ni Allah si a toroto Allah toromo ko luttata ko yande idan haray ko yoga e nafaji ko woni e nde ɗo julde si tawi Allah newinani en wawgol tottugol no haniri no joni haray si tawi Allah ala fuɗɗoɗen darsu on babul adani wal iqama yontere hande haray hande ko fi julde nden daɗɗan ɗen en torki Allah subhanahu wa taala arsiku en heɓugol khushu wonɗo on ka julde haɗayɗo en julde nden nde teddude wa innaha la kabiratun illa alal khashiin yo Allah waɗo e yankiniɓe yo Allah tabittin e hoore dinne makko kam allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qulubana ala ta'atik allahumma alhimna marashida umurina wahdina subul salam وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شيخ ستينودي تعليق Joni waɗen feere julde